Reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Nanone reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe aya makuru. Ni breaking news, ni amakuru mashya arimo aragurukaho cyane haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yakomeje kugarukaho cyane, aho ku butaka bw'u Rwanda hafatiwe umusirikare aho mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bibaye nyuma y'uko umubano w'u Rwanda ndetse na kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze igihe kitari gitoya urimo agatotsi, aho kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishinja u Rwanda gufasha umutwe wa 23. Ni intandaro yo kutumvikana hagati y'u Rwanda ndetse na kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho cyane kuri wa gatandatu tariki ya 16 Ugushyingo umwaka wa 2024 ku butaka bw'u Rwanda rero hakaba haje gufatirwa umusirikare abo muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho abantu benshi bakomeje kugenda bibaza batese kubera iki kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje gushotora igihugu cy'u Rwanda, dore ko ibi bitari ubwa mbere hafatiwe abasirikare abo muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'indege ya kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakomeje kugenda yumvikana cyangwa se igaragara yinjira ku butaka bw'u Rwanda ndetse ikaba yaranaje kugwa ku kibuga cy'indege giherereye mu karere ka Rubavu, aho ibingibi bifatwa nk'ubushotoranyi kuri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishotora igihugu cy'u Rwanda. Uyu musirikare akaba yaje gufatirwa rero ku butaka bw'u Rwanda, aho benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga ko ubu ari ubushotoranyi kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigaragaza ku gihugu cy'u Rwanda. Umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze igihe kitari gitoya warajemo agatotsi nyuma y'uko kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe wa 23, ariko mu by'ukuri ibi ngibi bakabivuga nta gihamya na kimwe bafite koko ku Rwanda rufasha umutwe wa 23. Iyi rero ikaba ariyo yabaye intandaro yo kutumvikana hagati y'ibihugu byombi, aho ndetse byaje gukomera cyane umukuru wa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se perezida wa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari yakomeje kugenda atangaza ko ashaka kuzatera igihugu cy'u Rwanda, aho benshi rero babifataga nk'ubwiyahuzi kuba Felix Antoine Tshisekedi perezida wa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafata umwanzuro wo gutera igihugu cy'u Rwanda, yaba akoze gisa naho ari ubwiyahuzi kuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kitavogerwa. Nyuma y'uko perezida wa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atangaje ko ashaka kuzatera igihugu cy'u Rwanda, n'u Rwanda rwaje kuba rwakora ubwirinzi bukomeye cyane ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse na kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari naho hagenda hafatwa bamwe mu basirikare ba kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda. Akaba rero uyu wa gatandatu tariki ya 16 Ugushyingo umwaka wa 2024 haje kumvikana inkuru y'uko haje gufatwa nanone umaniko w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se umusirikare wa kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yinjiye ku butaka bw'u Rwanda. Ari nayo makuru rero tugiye kuba twagarukaho muri kano kanya. Reka rero tugusabe ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, niho bagiye gukanda kunzugira kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere, inkuru zacu ujye uzikurikirana 5 kuri 5. Kurashare cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like ujye hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, ibyizo bishime ndetse n'ibinabyo binenga kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tweza amakuru acukumbura mu buhanga, amakuru acukumbura mu bushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nkwayika tudatinze rero reka twanzikire kuri iyi nkuru twari tugarutseho
kuyibabwira mu ncamake aho mu gihugu cy'u Rwanda haje kuba hafatirwa umusirikare wo muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ubutaka bw'u Rwanda hafatiwe umusirikare w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushobora kwibaza uti ese uyu musirikare yaba yarazanwe n'iki? Ese ko binavugwa ko uyu musirikare yari afite imbunda, ntabwo yigeze arasa? Byose rero turaje kugira ngo tubigusasandurire unamenye neza buryo ki uyu musirikare yaje kuba yafatwa. Byose turaje kugira ngo tubikuvire imuzi n'imuzingo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeje kugenda agarukwaho. Uyu musirikare waje gufatirwa ku butaka bw'u Rwanda, yinjiye mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko binavugwa ko ari umusirikare waturutse muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bimwe mu binyamakuru byaje kwandika kuri iyi nkuru byabigarutseho, ni umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC witwa Niyitanga, akaba rero yaje gufatirwa ku butaka bw'u Rwanda, akaba yaje gufatwa rero afite n'imbunda. Amakuru avuga ko uyu musirikare uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko yafashwe ahagana saa 7 z'amanywa zo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 Ugushyingo umwaka wa 2024. Yafatiwe mu mudugudu wa Nyakabanda mu kagari ka Rwangara. Aya makuru akaba yahamijwe kandi cyangwa se yaje guhamywa n'umwe mu bayobozi mu murenge wa Cyanzarwe, wemeza ko amakuru bayamenye, gusa akavuga ko nta bubasha bafite bwo gutangaza iyi nkuru. Ikinyamakuru Bwiza dukesha iyi nkuru cyangwa se dukesha aya makuru kivuga ko uwo musirikare avuka muri uyu murenge wa Cyanzarwe, aho yafashwe n'abasirikare b'u Rwanda bo kuri pozisiyo ya Muti. Kuva umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wazama agatotsi, hakunze kumvikana ibikorwa by'ubushotoranyi ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ku ngabo za kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko hari n'indege byo muri kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'intambara yaje kuza ikazenguruka mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu, ndetse ikaba yaraje no kugwa ku kibuga cy'indege giherereye muri kano karere ka Rubavu, aho rero ibi byabaye ubugira gatatu, ndetse u Rwanda rugakomeza kugenda rwihanangiriza kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bushotoranyi cyakomeza kugenda gikorera igihugu cy'u Rwanda. Indege y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'intambara yagiye ivogera kenshi ikirere cy'u Rwanda, ndetse muri Mutarama umwaka wa 2023 yaje kuba yaraswa ku ibaba, bwo nanone yari ije ikinjira ku butaka bw'u Rwanda, dore ko kugira ngo iyi ndege iraswe u Rwanda rwari rwarakomeje kugenda rwihanangiriza ruha gasopo kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bushotoranyi iki gihugu cyari gikomeje kugenda gikorera igihugu cy'u Rwanda. Muri Mutarama rero umwaka wa 2023 iyi ndege yaje kuba yaraswa ibaba, nk'uko byagiye bigarukaho cyane mu itangazamakuru. Abenshi aya makuru mwarayamenye ubwo iyi ndege yinjiraga mu gihugu cy'u Rwanda, bikarangira rero u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda ziyirashe ibaba. Nguko ngaho rero amakuru yari yakomeje kugenda agarukaho y'uyu musirikare waje gufatirwa ku butaka bw'u Rwanda, umusirikare w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uturuka mu ngabo za FARDC. Natwe tukaba tuje rero kugira ngo tugwe update z'aya makuru. Niba rugambira ubanye natwe rero kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru nitujye dushyiraho notification ujye uzibonera mu bambere nkuru zacu zikurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage aya makuru, yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe gukora like, kujya hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyizo bishime ndetse n'ibindi nabyo bineye kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana rero, ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka.